For me, ma will be a aquaba shunko edi batuma GHSO. Musum for Sabre, my crado say, and some would drive it me about one no, but the best some more if we so. Now ye call and there and some no esono. Ghana for a chassis, abwa rishimu for a special prosecutor position no and our office no emu ebiem sign a year lawyer kisi ejaben and the vetting questions I would do a total ebman no awotimi yi ano e wo kwan ya wo mu filese sa na tepa ne sa no de bedi eye office on dia ebeboa pa e mo man mu no corruptions ahodo a esi wo man mu atase yentibe enya no ho pamasipe no etimi akoyie e dia ma wo man mu na bisofo asem ba ko ene dey aba apa eno ka ho ntini a eye Ghana for enya rehwemu e wo special prosecutor office no emu ene eye ensembisa efa Honorable Kennedy Japan ye Ahmed Swale wo no wo mu ebie na ebusuafo bra vet no koso no ensembisa eba de ema ye lawyer Kisi Ejaben atese Honorable Mutaka Mubarak ye Asawase constituency MP and the to this question we ebisa no wo bisa ne se ba ne se wo nya ye position no onya akonya na ye de Ahmed Swale wo no ensem tu ne ni ekase wonka wonsem a ayese Honorable Kennedy Japan na ko epenipa dodo na ebo ni dibone esanse wo no de apante ne picture no ebeto aponten ekasa manfo hu na wo mo emro no so obeka wasem a de no be ye ede for Honorable Kennedy Japan ho na no en wodi etu dwa no wodi eka ne se Honorable Kennedy Japan de so wakase obeka se Honorable Kennedy Japan hu eni ensem no bia na se wo boa pa wontimi ka ne sada onka ne enka no china na sempa and said Honorable Kennedy Japan one way or the other or no and the boy ye Emma Ahmed Swale ni wo no etimi eba enti sa kwan no so no obefa ache Honorable Kennedy Japan aso e was akwan no ezo ne bi fo chire mu kwetire pa na sana no make am say dwuma ko bi so ya say Emma ye de dwuma de ebremo o cha de herbal center ye be bia wo so en fa so na yare no esifa Efidudo a edi e wo ni pedwem na krampo no ebiem so na chese eyese na edi unya akosi se ne tebi abomoti anefo mo numbers na echegu e wase wo ne fre wo mo na ebiem so po machi akwan e wo eye o maso ye wo Accra ha dansuman ene ebiem so no tamale ene no other region o metimi apo na wo so etimi nya po modin esu dadan mu edi nkwa ache na ebutafo mesa akọ ensem no emu no according to lawyer Kisi Ejaben Honorable Kennedy Japan member of parliament Edema Ascent Central wo boye pa wo boye so nyonu po no ku Ahmed Swale a wonu no boye ema wo mu kunu no wo mutimi hu Ahmed Swale nenim ni papa ni baby a wote wonu no this information ni ema wo mu e wa ponte by kwan ye wo fa so editu da e wo ne net 2 TV station wo no wo catch boys no so wo mu no e wo ne office we wo mu no wonu e ne kasa ensem no editu da ema ne keles no elocate no nti sa kwan no so enti no hu hia pa se onu kwa wo office ona asem wo deli a be catch Honorable Kennedy Japan say Womra Bonti publicly no be apologize to the family of Ahmed Swale and na crampono wombe putting out public apology to the whole of Ghana for sad na waye no engwan na ebra lawyer Kisi Ejaben won dey nsem no etujan say and waka say Mr. Chairman when number 12 was aired in 2018 it attracted not only national interest but international as well all the way to FIFA and CAF. Some referees and football administrators in Nigeria and Kenya lost their jobs. And this when an honorable man decided to publish pictures of the very person who conducted these investigations on a national television. That is said, Honorable Kennedy Japan was partly responsible for Ahmed's death. I still think that what he did was wrong and he needs to apologize for that. I just say enone lawyer Kisi Ejaben ninsem odi tu da ebra no wofa veti mu wo de eba bedi the office of a special prosecutor e Ghana na no na nam so ama ye Ghana for bom nsem edema na ebi so edi etu da se sa na tie de eno mu nya rehyimu o no office wo ba se na ebi mo ka se wonye qualified
no wo me on kwadare ne nafofa one eye NDP mpanifo ni bi anampo kwa no yewura ye mampani na akufado ye ne wofase Gabi Ochedako ewo krampo ni tebet ma say ni tembata se we nko waka no ko ano se no sifa kan no ma Ghana fogidi say edwuma no e de ne sa one way or the other obetimi aye ama eye corruption ya tiase wo eye wo man Ghana emu na nti na se busuafo se sa na tie dia enti na se honorable Kennedy Japan say according to their lawyer Kisi Ejabe edeto jana say some way or the other na see ehwemu ye pa na say betimi ade atum say wono so say yen punishing for the death of Ahmed Swale those who for yes and while now try say kwan bia so no be yi nu afim so oni mo hwe amatete ni tikrampo no wo ba ye TV so do just say police for eni mama tete IGP kra abeka che ne say ye abrante bi okuma say friend and so dia bo ni de keka ho e me say be ye nsem de ja o man ka ne mu no kwan bia wo fast so be yi nu afi Ahmed Swale wo nu no on me film so start say no ebeti a wonya asem no ehun susuaso bi because from there lawyer Kisi Ejabe akani say na wo analyze e no wo hwem ye pa so anete say wa point kwan bi so no wono so say for say ye twena so ewo aye Ahmed Swale ewo no so na say won so bo eda so eda no eso aye say si e go by ye de lawyer Kisi Ejabe eka na say sa ena etie na etie busuafo dia be yi say honorable ni reaction to what say so obedi atum ana say wono so anyi ntum say na yenim no tete ate say won dia asem bi enu obeka atu no so obedi atum ate wono a twa no ehun say asem no okay de ekekwe de sa na tie ansa na anasa de ne say oni lawyer Kisi Ejabe mo Ghana age be ye hwe ha nti na say behwe na ye hu de beko na de befima ba bia no so busafo ye beso mo ewo ye video so nti bo mo dia na subscribers na de dedikan a wo hwe ye channel yi anasa bia mo so no where follow and our social media platforms Instagram, Twitter, so at TumaG8 _ Facebook, TumaG8. Most of for them, but it's a me brand with Diana and Ama Uzwa. Let me have to my video shopping. Bye bye.